Da li si se ikad zapitala što se tako usmrdilo kod kuće ti, pogotovo oko lifta? I što su tipke uvijek tako masne? Ja sam ti svaki dan rano ustajala i sama sebe nagonila. Ne bi li ti što ljepši poklon iz hale donijela? A kvašturo jedna. Truhle i gongonzole i graha sam se maksuz jutro znajela i sad ću fino da prnem. A što nis pomenula da ti iz usta bazdi si gribašce jedna? Marš odavde, furdo jeboti grah mater. I još nešto. Drago mi je što sam ti staklo od stola dobro zamaglila. Smradu, smradu. Mrš napolje. It's too late now. I have to flush.